Dumela ntate Kakapa, ke nna Mmina mo ga Matlela Ramoshego ka D2. Ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo ke kgopela thušo mabapi le motse wa Mmaka. Ke dula ke ne ke nnoši jwale ka tshwenyega ka molapeng bošego a ke robale, ne ke kgopela thušo. Nna a ke ne batswadi, ke dula ke nnoši, ke dula le bana baka. E fela bošego a ke robale ke kwa mešito ka molapeng, ke kwa batho ba bolela, ke no kwa le mešito ya diphoofolo ka mogare ga ntlo, ke no kwa selo se tsena bošego a ke tsebe gore keng se tsena ka nako, se tsena ka 10 se tšwa ka 3. Menyako ya bulega, difridge di a bulega, mafestere a bulega, a ke robale ke a tshwenyega. Bošego le mosegare ge ke robetše ke no kwa ke fila o kare ke robetše le selo se ntatella le mo ke robetšeng o kra senganga jubete se kwa gore ke alwa se ntshwariša se gateledi. Dilo tša ka di tsamega botse, ne ke kgopela thušo.